Helo yn y bawb, gobeithio ydych chi gyd yn cadw'n iawn ac yn saff ac yn ddiogel. Hope you're all keeping safe and well. Gobeithio yn chi fwynhau'r fideo yma dwi wedi creu ar gyfer chi ar gyfer diwrnod hwyl Nadolig Codi'r to. Da ni mynd i fod yn dysgu amdan digon o charolau newydd. Bach o gemau di paratoi ar eich gyfer chi, gemau cerddorol. A da chi'n mynd i fod yn dysgu amdan chydig o ffyrna hefyd. Dwi'n mynd i fod yn chwarae hwn. Gach chi gyngerdd bach byr gannau ar hwn, drwmped. A hwn, cornet. A hwn, flugelhorn. Hefyd, dwi am sôn amdano un offeryn, lle fyddwch chi byth di gweld y blaen. You might have never seen this instrument before. Ta-da! Baroque trumpet, natural trumpet. And it's much older, mae lot hynach na unrhyw un o'r lleill. So watchwch allan am hwnna, na ni sôn am hwnna wedyn. Be am, i ddechrau, ni gnesu fyny fe'n gilydd. Croeso chi ddawnsio, canu, Jingle Bells. Chi'n barod? Gobeithio ydych chi gyd i cnesu fyny fyna. So yn y darn yna, o'n i'n chwarae hwn, y cornet. A mae'n siŵr bod chi gyd yn nabod yr offeryn yma. Mae'n siŵr ella bod rhain a chi'n cael gwersi gan Mr Barry William ar hwn hefyd. This is the cornet. And obviously loads of us know this instrument because we see it in brass bands. But you might wonder, ella bod chi'n wondro wan, be oedd yn bodoli, pa offeryn oedd yna cyn hein, cyn i valves existio? A chi'n fel, ti'n methu chwarae nodau gwahanol wedyn, Gwyn? Be ti wedi gwneud? Ond, os da chi'n cofio, ta-da! Dyma ddyn o'r trwmpedi cyntaf i fodoli. Ddim yr un yma, ond yr un math o hwn. So, os da chi'n gweld yma, tos am valves o gwbl, just tyllad yn nhw. We've only got holes here, and the only way we can change notes is by changing these a few times around, newid chydig o hein, a mae rhaid ni newid y nodau efo'n gofisa ni. Lot o control fyma. So gwrandach ar hwn, dyma sy'n swnio. Da de? So mae lot mwy fatha offeryn fanfare, lot cryfach. So mae'r darn nes yma wan, gach chi gyngerdd bach gan ai wan. Mae'r darn yma, mae'n rhaid chi ddychmygu bod chi mewn eglwys mawr. So lot fawr o echo. A mae'r darn yma wedi cael ei sgwennu ar gyfer yr offeryn yma. Ond dwi'n mynd i chwarae fo ar y trwmped modern. Ond mae o'r un stael â hwn. So mae'n rhaid chi wrando allan amdano hwn ar y dechrau. Dyna sy'n mae'n dechrau off. A mae'r tri offeryn, mae yna 3 part yn efo, a mae'r 3 offeryn yn chwarae versions gwahanol o'r nodau yna. Ac ar y diwedd, mae'r bit mwyaf cool. The coolest bit is at the end. They all come together and play at the same time, and it all fits magically together. Mwynhewch, dyma Fanfare from St Edmundsbury gan Benjamin Britten. Mwynhewch.
Da dde. Gobeithio na chi fwynhau'r darn yna. Hope you enjoy that piece. So rwan, da ni am chwarae gêm efo'n gilydd, musical Christmas game. Guess the Christmas carol from the emoji. So, cerwch chi nôl papur a pensel. Go and get a pencil and paper. Croeso chi just gwrando ar y fideo hefyd os da chi isio. You can just listen to the video as well if you want. So rwan, dwi am chwarae 10 carol i chi. I'm going to play 10 carols. And I've put 10 emojis on as well. And I want you to guess which Christmas carol belongs to which emoji. Peidiwch ffoni os da chi'n mynabod nhw, allan newch chi ddysgu un y ddau newydd rwan. Gawch chi'r ateb trwy hanner ffordd pob un. So, pob lwc i chi. Enjoywch.
Sut nathoch chi? Gobeithio nathoch chi ddysgu un neu ddau garol newydd. Hope you learned a few new carols there. Some older ones as well as some really obvious ones as well. So, rwan, gyda ni gêm arall, a mae'n gyfle chi ganu rwan. I want you to sing along with me now. We wish you a Merry Christmas, dymunwn Nadolig llawen, a dyn ni'n mynd i ddechrau off ar speed hawdd. Wedyn bach cynt. A wedyn really fast. Pob look. Da iawn chi, gobeithio nath chi ddal fyny ar y diwedd hwnna. So, da ni wedi cyrraedd diwedd y fideo, gobeithio da chi wedi mwynhau. Cwbl gan i ddeud rwan ydy Nadolig llawen, Merry Christmas to you all. Cadwch yn saff dros Dolig, stay safe. A gobeithio na i weld chi gyd yn y dyfodol, rhywbryd efo Codi'r to. Ta-ra!